Tumon charting ke bang penajok penang an hemrit kanahok. JCC Daldili area pen pam sande kapalon pon. Rongaragalong biria sikar klipon. Daldili arlopen mitrega sat langki Adap Abirta. Daldili arlopen mitrega sat langki mi Abirta pini public TV Karbi Anglong asai hemalong Abirta nang pale. Asamalong ri along keba sat lang ang thek aruni phai krisi arni pangdak ponsi pining mati surihinira ingkoira pho pharman ko ansi sat langki ona phan mati percentage kilong rinti mapuke kachini kang tungabang phutenaning soktok proxy do. Lasona ho Dhansuri MEC constituency arlo Daldili area penta keba sat lang kimi lapen kahinu ang bongsi dopu Abirta riponlo. Daldili lake Karbi Anglong ahempi difupen kilometer kep kripo kahilusido. Ladaka Charlie ahem nonamat high school pulote humthomdo lake Daldili Gov High School KD Corner English School lapen St. Mary School henlo. Laso ang bong Daldili Gov High School bang ingkoy rage thompen bang hiniatum 3rd division pen chipa on ponlo. Lapen bang koy rai si fel detlo. Laso pen KD Corner English School abang candidate bang trainer kep ang bong pen bang kep chipa on ponlo. First inut litar tami isi chipalong pon. Lapen 2nd division bang po 3rd division bang pli lapen bang kebatum sang koksi Phan mati phoke batrok percent an angthe klangpon pusi principal asa sangma pen lamthei longpon. Halapu St. Mary School Daldili pen tami lason thak si candidate bang kep ang bong pen bang kretroksi an pasi 89.47% satlang angthe klangpon lo. Laso ang bong pen 1st division bang pho geography letar 1 lo. 2nd division bang krihini an satlang pa un pon lo pu alamthe St. Mary School Daldili a headmaster Jerry terang pen nang pachini don. Tangti Abirta ang ton pen langpon sina. News report Public TV Karbi Anglong. Tumon charting ke bang penajok penang an hemrit kanahok. Isi phere mimi tumon charting ke bang penajok penang an hemrit kanahok. Aruni phai kriki thomarni lakhain koirapli deupani constituency kaparlo. Ronga gora katimung arong anerlo chitim por phai kri sira minute thongke ba por malom men tumon charting lapen arbi thepi ke bang ham penajok kat arong penang an ahemarit kanahok thedung thekponlong. Anparta National Highway lakha thongke brasir kep atuar pisitami penang an thengpi thengprang kachinglok penajok gari motor ka chileng jiaphan kisung thekponlong. Lahayalam arjulong si tebokhet sambech forest asai khiatum wangpen National Highway lakha thongke brasir kep atuar pike pangthayakam klempon. Lapen thu katimong arong arat kisung ke photom local MEC Serban Telenga lapen Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Assam Legislative Assembly lapen Karbi Anglong CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan hemrit ka chikim ji aphan nera bektha pusi sodak pen tuning report. News report Public TV Karbi Anglong.
to tangte nang lehen pen thani pothate mane labong so tomon thepi men kebang alam the putha Panahin pera prangsi perang ke pan tanihin kan solo lo lasi pini nilikum kat dakat timuarong tong sikot pen tumon githe kibang ajok nili tumarong kat timuarong hembrit anta na hoklap lo ko wi bikian la bikin lo tingan ta pon lap kasi nilitum dakat timuarat aprangsi Hitum dak lo kera mesi sorbon kumar tilinga lapen parta doktor momin lapen Karbi Anglong kecari pon CM tuliram rong hang alang lipan vitamin ni tu mahin pen ni tu mahin pen akirap jo hang lo masih nang rap bek nang po besi ni tum chuning di lo labong so tomon thepi kebang apor ke ko amne lagi baji crazy ra chitim tangte labong so nang le tum ahem pipi hormulo ken hokpon Nili tuma hema bangke kubi lapente tharvi jang phong phin lahai anta na hok lap lo abi pin lo okon nili tum hem poli lo lakya adon tin na tum tala son lo ekdam hem anta abi pin lo ting anta pon lap lo lasi nili tum ning ve ajo kisangya di manta ve lasi pini anten ning ve pen aparaga nang litum nang rap nang po non ajo kisang kok dia di manta ve lasi nilihin pen ke thege dingan tum phan chuning ri lo nang rap vek nang po kusi aku be khai hu akan jamda ini de tuha pernah pilih ni lidah an ke lidah non tu ke be nak tahu ni semua kepiri ni hen yang mudah mak ni hen tu lah tuluk ya Hal hai ke bop ni kuwi anak dia kan le di ko ho lang ni yo kurang hem na ti ki hun na ni jong kun yang ke su lo to nang lehen pen than pon tha labong so nang le tumarong tong so ko pen tomon ke the kebang alam the putha tong sokot tumun ke the ki wang phuthak la hen lo nili hemanta ave pin lo hem ta duwa thai ve lo ekdom tingan ta chebeng lap lo than lap lo ekdom non ta oi chun pin lo asi la hen lo berta la si prabjing pen government na so ni rap thai gi ma ti chuning ri le aprang si loker mdc server telinga asi nang ravek tha la pen ako aru se mp kene tuleram rong ha lasi unang chuning ri lo ning ven ta duwa thai ve pin lasi nang ni tumphan na hok pan tami nang bot ipitha party ta ngai siwat lo asi ekdom tingan ta chebeng lap lo thang lap lo punan ven ta duwa thai ve ekdom arve ar ele tangte nang lehem kana hok ko pipi hormulo kan hok pon ke nili hem ke na hok bang ke kene tv dan ta lang cham lap lo ke la pen mobile ta lang cham lap lo lasi lahai ka lukson da dolo sa asi hem no hormu ta kasu har lung ke chutun chodang peri anta ave pin lo ekdom sek lap lo ekdom lasi nang ni tum han chuning ri lo kumat la anta ave pin lo nang le men la pen nang le rong chi thaim po yima nilimen ke nilirong ke la pelo katimung arong lasi ko nilimen ke rasing sing na lasi la ansi birta nang ni tum han pachini lo lasi prabjing pen nili nang ni tum han nang chuning ri lo pli gala da ka bap le le da ta Jadi hangi mina le sebenarnya ada. to ko pigang
JCC Daldili Area Pen Palm Sunday Kapalon Pon John Christian Committee Daldili Ahawar Penta Palm Sunday Kapalon Abirta Nang Pali Daldili Along Christian Amonduli Kebatum Pen Aningkanrang Tami Palm Sunday Palon Pon Biar Pining le thota talon ponsi sutile arbo otpon kraisi armu chejeng padupon Bible alam the hempu amen kewang aricho hirjumi athenglo hosana putarampon aphedra damai pi padupon si arnamalam chithanpon Pini bangso apam Sunday katalon pon along kadu kawe armu bang pharopli chitongpon News Report Public TV Karbi Anglong ইংৰাজী এপ্ৰিল মাহৰ 13 তাৰিখ 2025 তাৰিখ 2025 আজিৰ দিনটো খ্ৰীষ্টান সমাজৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন হয় আজিৰ দিনটো প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট তেওঁৰ কাৰ্যকালত যিমান দিন তেওঁ উদ্ধাৰৰ কাৰ্য কৰিলে আজিৰ দিনটো শেষ হেৰিটো তেওঁ সম্পূৰ্ণ কৰা দিন বুলি আমি ক'ব পৰা যায় গতিকে আজিৰ দিনটো তেওঁ যীশুখ্ৰীষ্টই জেৰুচালেম যাত্ৰা কৰিছে আৰু সেই জেৰুচালেম যাত্ৰা কৰোঁতে তেওঁ এটা গাধ পোৱালিৰ ওপৰতহে উঠি কিনি গৈ আছে দেই আৰু গাধৰ প্ৰতীকটো হ'ল একেবাৰে নম্ৰ স্বভাৱৰ গাধ তো গতিকে যীশুখ্ৰীষ্ট নিজকে নম্ৰ কৰি ৰাখিছিলে আৰু আজি বিজয় যাত্ৰা বুলি কয় এই যাত্ৰাটো বিজয় যাত্ৰা যে তেওঁ জেৰুচালেমত প্ৰৱেশ কৰি জেৰুচালেমত যিমানেই কুকৰ্মবোৰ চলি আছিলে যেনেকৈ বেহা বেপাৰ ইত্যাদি চলি আছে সেই সকলোবিলাক তেওঁ দূৰ আৰু আঁতৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁ যিটো উদ্ধাৰৰ কাৰ্য বা শুদ্ধিকৰণৰ কাৰ্য পিউৰিফিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যিটো মন্দিৰত সেইটো তেওঁ কাৰ্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে গতিকে আজি এই বিজয় যাত্ৰাটো তেওঁৰ স্মৰণৰ কাৰণে খ্ৰীষ্ট সমাজত আজিৰ দিনতে সদায় পালন কৰি আহি আছে আৰু যিমান দিন পাম চানডে বুলি মানে এই যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টই ৰাস্তাত গৈ আছিলে তেতিয়া ধনী মানুহবিলাকতো ৰাস্তাত কাপোৰ পাৰি দিছিলে নিজৰ কাপোৰবিলাক পাৰি দিছিলে আৰু যিসকলে দুখীয়া মানুহকেইটা তেওঁলোকে এই গছৰ ডালবিলাক কাটি তেওঁলোকে ৰাস্তাত পাৰি কিনি তেওঁক আদৰিছিলে গতিকে আজি এই পাম সেইটো দেশত বোলে এই খেজুৰ গছৰ বহুত হেৰি থাকে আছিলে আৰু সেই গছটো পাতাটোৱে বেছি ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো পাম চানডে বুলি কয় তো এই চিলচিলাটো সদায় যিমান দিনলৈকে পৃথিৱী থাকিব খ্ৰীষ্টান থাকিব এই দিনটো পালন কৰি থাকিব এইটোৱে আছে আজিৰ মূল কাৰণ Rongarak along biria sikar klipon Ronghang rongbong rongarak along biria sikar klipon Lason si aningkan wangason thak si pining le thot pusitami rongarak along ron mai chebohong charbo kapavide jiaphan pura matijong ni phai cricket homarni biri ase ar klipon lo Lapen bangso ase kar klipon bomod bokan sitami misen mi et pusi ilitum kachinghon karbiri choa hinpe nang pachinidon Tangti non bangso ase kar klipona puthak ang tonpen karbiri cho nang kithan dona lam thele arjupon sina Dongkam pe nilituma pherangki rangsina kathar nang kilo bierta News Report Public TV Karbi Anglong Pangsi, sabu lobi, ada ngorap hal itu na sosial media, ini aktif
Tunda Biriana itu platform sudah ini tunda jam positif ini platform ando positif ini platform itu makanya ada diri itu berenang pendalo ada itu macam itu alam itu hidup so saya itu platform terus itu enggak apa juga kamu akan mesin terus ini dah itu sido isi bagai itu lah balai anak anem bo dapat kalian sarpu ke situ dapat isi bangke dapat itu rongan bo dapat isi bangke itu sulang dapat rongan long dapat isi bangke sulang lah bangke itu kami sarpu lo situ dah itu dari itu berjual dong bangke itu karena tidak itu dah sok kecil bangke kamu dekat mesin tapi nasuk kita ingin kok bang itu kan kado kami itu cikgu itu orang itu radang anak pan itu kan kaji sistemnya itu kan rentok ini tapi itu kan itu merona bisa jadi kamar bisa jadi lahir pan itu kan ini lempon terus itu kan anam suku di laki itu ha bang itu kecing kan itu kecing kan langrap ke situ bang anam kita itu tahu nak apa ini kita tahu itu dah aktifli itu dah loha dulu pada itu kocor dulu kilingat dulu biar dulu masih ini langsung aktifli tambah itu ini ada sibel itu klaim pono masih langsung kita itu aja kita untuk kecil hall itu mas konsil ASEAN dan apa aktif itu mana situ alang fungsi tangkap pono mahal pono alang fungsi sok ini sudah saya terus terang langsung si finance lo langsung si nama curu lo ini top juga itu Karbi det bang kali itu dah masih ngupen tuh dah kayak cikgu itu radangan pakai itu Karbi det arnam bang kali bang itu dah ke cikgu itu radangan apa sih itu dah rona binangji thama binangji kaita itu rendong ring ni samjin pendulong nangji tapi dah itu awura krem tapi denangji pendang lo masih lah hai aram itu hidung masih itu so asai pun situ krem nak Ache ko pima lani tum rong parasol pen ta ching ponan ko gi sisteme hala bangsa arong par asor penang ge pe keng ke har po kang hido harong hang lo harlin do dal harlin do la pen ke hala bangsa lin dok polong lo pen rong ko dak si seng ma ke cor che khang la pen si tamu nam dong so kuning rum la pen si so cheng nang kim thu lo so cheng ki kim hut ke kareng teron pen mo hom rong ha la si reng bong hom pa cherop lo la bang si hal bang so hut si la bang so ar nam ke dak so cheng bang si nang chik lang lo la si amang amon than lo nangar ti nang yi nangar dom nang yi pu lo la si avo abi aphai cha amang amon pen ke than a teng pen la si ri pen si ar kli phayu lo la si so cheng ta ri cho bang ki anam pharo hadak so cheng ta rom kim la pen hal bang so asiria la teng men si arong ke citrek bom lamane secar nam ke nilitum rong hang atum rong halin dong lo karbi nicu pa bang ke nitum lo sor nam ke nitum arti bom ardom bom art di ver nang ko la helo Diplopso UCF atum penta pam sande talondon Lason si lakhain koira trok dolamara diplopso monduli ke thomching room si adapor phainar ke pencheng ponsi dadhora lutikrong thomalong pen armu chijeng ponsi ha rongkang thoi AG Church hemalong andam si David asopo hosana pu hangtaram ponsi pam sande misen pen talondon lapen armu kache jengalong ke japona bang laki
Diflopso Baptist Church Edikon Stefan Terang Pensi Japonno Lapen armu kachijeng pajudet pen arnamaphan kiru karchu ajai mekta en ponno bangso mai kachari pon Diflopso UCF amai phu Wilson Kropensi mai chari ponno bangso mai along aluhi kachitong dunbang laki man kido Reverend Simon Ingling lapen amonduli tina pastor atum chitong dun si mai ardi chipidun rinti lapen bangso mai along arnamalam than bang laki Revi Simon Ingling pensi jumisen arnamalam than ponno lapen kupia potsi pam sande talonang kokma pu pherang kiatum karjo hot halapu Diflopso UCF Secretary Mate Kongchun Bangpen Kapachini Ponki Jisu Kristo Bangso Pierthe Along Kedo Onahot Jisu Thiji Dok Ahot Kepajutsi Jisu Jerusalem Arong Supi Along Anong Ke Thepen Klut Damahot Jisu Kristo Aphan Kangthum Karni Ajaimek Kedeng Pon Ason Thotsi Pini Nilitum Talasi Kachekemo Ajaimek En Ponlo Pusi Thanang Pachini Don Lapen Nilitum Chot lapukali bangso Pierthe along Jisu Kristo arnamaphan kachiki atum anki pinike talon dun horlo puta than pachini pontu News Report Public TV Karbi Anglong tum ladak hadak dathara luti kong thom peladak Diflopso tomato yi chas lo an armu kachijeng alam thepu thakang le thini thani aklai kha to pini dadhora luti grong thom pen tak Diflopso UCF pen organize pon Palm Sunday ajai mek lake anikan wang son tak thak ako hut Jisu Kristo labangso Pierthe keduna hut alangli kapadusi ani ngarong arni alangli Jerusalem pen kadho aso yon wangsi alangli amoy thana don lo lapen Jerusalem along kedora datum ani ngarong pik pen abang putin ta mithang api tari chipinde tawar limsi ani ngarong chipi la pen ana manong pe thilo pini Palm Sunday lake pini pam buke sutele aro phan pini litum bangso aporop ta London ke pini Jisu Kristo phan anong apathe arni ase pini Pierthe dang Kristo phan ke kroyarat an bangso Jisu Kristo anong apathe asai pini deng ponlo lake Palm Sunday pam buke sutele lo Sunday buke bhomkuru ase bhomkuru mane sotele bhomkuru busi irponlo ase pini dak Diflopso hawar mondoli ki thaw mara datum rongang to AG Church Diflopso Baptist Church pen rong himi Believers Church atum ni sipepen chingrum si pini labangso ajai mek pachun ponlong pot pini ana phanta kero pilo lapen parta kadokabe pini ladak Diflopso ki kroi song tumdan phanta ni bang putin phanta akiro pilo labang soja meglong nang chitong nun perpot abang putilo anam hit me pedona labang soja me na talon pon ke ni tum 2016 pan lo UCF labang so hawalo UCF nang seng ke 2016 aning kan pini antala pusong sa aning kan bang ta ni litum labang soja me talon pon se pini le thota labang so aja me kitalon pon lo posi anam handa churolo lapen pini dai Diflopso UCF ke Japon ke thegdin president secretary atum la pengkado kawe amondali tin ke do pastor tum anta ni sipet pel mang soja me ke deng poni phan kachengwai ke chidon sar potan ha kero pi perfect natilam nanglihin pela sutuli arbo otkrai la sutuli arbo ko posi en ponang ko alam therang le nai tima dharmo kapre ka tum aphanang le than pekra thakiba abangso chorolo asile bangso jai me sotele aro pump arong mane khejur rong sel bangso en polo asile bangso Palm Sunday katalon pon lake pini Jisu Kristo aphan rechu po anong apathe pon ani nasi rechu po siang thek pasi ala bangso arichu aphan katalon katali phansi bangso sotele ning rong pen
bang so setelah arbo kirung pon na pen bang so hempul anong pathe nang ma recho men pen ke bang hejuma theng bache plang nang ma pul bang so asutele arbo pen si ni tum anong pathe ilo lan cholo nalimen ki tarik ha nelimen ke evangelist di phangcho dorsing phangcho dadak pini ki la person organize pon asong lapsun ya da organize pon song bang ke lalo di plus so UCF United Christian Forum dak di plus so awar along mane di UCF sa phang elo stanong ke di gali UCF di plus so pati ye pon tholo Aruni phai cricket thom nijang Karbi Anglong men miji beren terona rong bidda terona hemlong teron chingrom hawaramai kiseng pon Karbi korpho Anglong teron asorta korkang themlasi Aruni phai cricket thom nijang Karbi Anglong men miji beren terona rong bidda terona hem along teron chingrom hawaramai kiseng pon Bithong constituency angkang teron chingrom hawar amai kapachari pon ji phan bang phu kang wai pon bang so amai kachari pon sar pon sing terona hin pensi mai chari pon lo bang so mai along pen mai phu arpu sar horen teron la pen kong chun bang arpu sar bidasing teron alang lituma phansi bithong angkang teron chingrom hawar amai kapachari pon ji aphansi bang so amai along bang phu chitong an pen chikroi sar pensi arpu pek pon lo mai along ong dung texer reset atom chitong dun si mai ardi do jot pen pajut pon pusi bithong angkang teron chingrom hawara mai akong chun bang a hin pen nilitum public tv Karbi Anglong a channel along bertanang pali news report public tv Karbi Anglong